Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala afdali khalqih Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa hizbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, guru ngaji, pemuka agama, bentokoh masyarakat sesama tejeuna beuteun kaula takzimi. Wabil khusus salerana semulja Kiai Haji Obat Yusuf Amiruddin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Cora Saleh. Wabil khusus Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Sebeuteun kaula sangat mencintai dek kasatejeuna tor sangat menakzimi. Tak lupa juga pengasuh Musalla Riyadus Salihin Al Ustadz Amsyuni beserta segenap para kiai, para sepo, ben guru tolangah masyarakat Kak Dinto. Sebeuteun kaula amul jeeuki hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tak senpusen kita asyukur deka Allah subhanahu wa ta'ala, karena tak buambujukeun dan kula ben panjenengan parengi katabukaan pangkelian sehingga abek selalu kenceng hadir entar kaperingatan mulotan sanajan saben are ben saben malem tapi ate pakun parengi seneng. Alhamdulillah. Mangkana mulotan nikah tantaretan pacet kenangan nabunga. Jadi sana musaden kula ben panjenengan mulotan nikah sampai bu tarap bu cak talon cak amancal-mancal, sobung si negur, sobung si agikir, karena itu memang bukan hal yang tercela. Setuju? Seandainya itu adalah hal yang tercela, tentu kita akan malu untuk melakukannya. Buktena kaula tibi tono ocak yuk kakak enje soro ngakan soro nengeneng kalongana kalongi ende malah sanajan pagena pas iya kata pakabina tak ana bagian. Dan insyaallah mulai naik karkar benjeron ani kakak lumenya gaya keng karena abek tero noroa ngormat kanjing jenengan mangkat dari compok beng sebeng ateun-teun bunga. Anapa mun sobung Kanjing Nabi dan kula ben panjenengan ni kata etemu olona tak etemu karwana odi sangsal wa salbut tak etemu olona kaula ben panjenengan. Tapi kala ben bedana Kanjing Nabi odina kaula ben panjenengan lebih terarah
lebih semak dek kapuna pas diri dokna Allah, lebih semak dek kapuna pas eka senengi ben Gusti Allah. Alhamdulillah. Mohon sobung Kanjing Nabi antara odik pak tepak antara odik derpender bede tak kira bede. Cuma bedena kaula ben panjenengan ni katantaretan perlu diketahui bedena abe ni ka ngampong dek ka bedena Kanjing Nabi. Jage ngasobung Kanjing Nabi tidak akan pernah ada orang kokaan. Seandainya sobung Kanjing Nabi tidak akan pernah ada orang mangaran. Bahkan makhluk di segenap alam semesta ni tak kira pernah beda satejana ngampong dek ka Kanjing. Kan mangkana orang ngampong ni kudu tahu diri. Enji nama enji? Panjenengan ngampong Roma ka orang ni salah. Mohon pas panjenengan ngampong silapun beri ampongan pas edelim Roma kerak tedung malolo terlalu tak terlalu. Paling punten tampakkan tanda terima kasih. Nolongi asapuan apa, nolongi muang burung apa, nolongi atanak apa, nolongi nyelok ain apa, pokok tampakkan tanda terima kasih. Kau leben panjenengan odi etunya ngampong ka Kanjing Nabi sampai kau leben panjenengan odi di dunia yang berkilauan enggak samangken karena ben ajareuna Rasulullah maapan kau dieuna abe nungkok kaburukeun insyaallah semak dek karidona Gusti Allah. Napa boleh ibu-ibu? Alhamdulillah orang bini nikah tantaretan semenjak lahir Kanjing Nabi terujud yang kak berpangiran. Saya tak saya. Namun zaman jahiliyah orang bini nikah tantaretan seolah-olah hanya sebagai pemuas nafsu belaka. Seolah-olah orang bini dilahirkan hanya untuk melahirkan. Nikah orang bini. Tapi lahir Kanjing Nabi Masya Allah yang kak terujud. Mulai dari carana atengka berumah terhormat, carana berpakaian katipun apa sesuai ben aturan. Epakon notong aurat, epakon cek omber aurat ta mapan tak mapan. Mun aurat nikah buka bahaya tak bahaya? Ka abekna tibi bahaya, ka orang lain versiku. Ka abekna tibi bahaya, anapa? Banyak terjadi pelecehan seksual nikah tantaretar karena orang bini aurat tak eka buka. Berpatabur niko bula muyus ka orang laki pasti kojukan mun pas orang bini ni kale bermukaan aurat panjenengan mata mungkin nirme orang luar negeri kono pakaian sekwilda sekitar wilayah dada sehingga mana orang bupati buka paha tinggi-tinggi kalau punya you can see kamu boleh lihat tahu cok lengan nager-ger mulus kini kakak parseko angki mun tepak kasih sepo-sepo setrum tak pati santak sinyal tak pati ngai kalau makin penampian ibu ka belum tak pati ngai kurang nah pegang ni bajang udah nak ani hello nak makin ngalih sibuk malam pun ni kosongan kali tapi mungkin demo de mana tahu de mana tahan namanya mungkin udah ni dah setrum mata mana tak santaknya pandangan hidup sekali pandang langsung hidup. Nonton bertua sakoni orang pegangan hidup, memandang tak hidup pegang dulu baru bisa hidup. Remotan bebek. Kalau ngomong kayak tuana sekali sabita ke betong polo, orang perjuangan hidup, memandang tak hidup, dipegang tak hidup, kau tu berjuang. Orang mah minum koko bima, minum penang muda. Telur mana pak sekilo insya Allah boleh kita ngendamnya perlu perjuangan nah kan makanya panjenengan ini kan nonton aurat nih kan bagian dari buru gena anjing kalau kadang orang nonton aurat nih kan ambo kok coba ada Nabi Leona kan bodoh orang nonton aurat tak ingin sampai di Burina memutuskan untuk membuka hijab kembali pun kami dengan televisi dengan medsos napa kurang media sosial polanya aboan apodum pas buka apa karena kurang mantap mulai ambian nih kasana jen coba ben orang sakale wah biarkan angin berlalu angin kepon gini kapon radio rosak enggak lah ambian apodum sama kenjati karena penale apodum tak kalah ka ustad tak kalah ka nyai orang apodum ya besok gimana lemper lek misalnya ini apa nih
Kau lemah lemper tak ada apa lempernya kayak dalam lembu tidak ekek kamar abun. Jangan. Kadang namun pas ambian kalau lemper beroreng-oreng semukaan aurat ngucak mun kau lemper ambian nih kapikang. Oh nih kapikang. Saya abun kang ajuruh aja. Menteri Sapora amin Allahumma. Tadi bagian kecil dari guru kenakan di Nabi. Orang ni kadang taretan pun nekuk kaburu kenakan di Nabi. Tetapi pun apa asaus salanceng ke nikahnya maka putusan nikah mas temade tengkari boan amin Allahumma. Terus. Kanjeng Nabi nikah dan taretan tidak pernah menekankan umatnya untuk menjadi satu warna. Para sahabat lambok sogong sahabat pas ecetak tetip pada Sayyidina Abu Bakar kapi punten. Sahabat dan kanjeng Nabi tak ecetak tetip Sayyidina Umar kapi punten. Pakon teti abek na tibi tapi olona pakon patepak makle eri doi ben Gusti Allah. Karena orang nikah odi etunya kan tak sami beda-beda. Setuju? Beda saya soki, beda saya miskin, beda saya pejabat, beda saya rakyat. Orang berarti orang soki mun nyampung ka kanjing Nabi mapan tak mapan. Kanjing Nabi mun soki beremah lampe. Kan mangkana orang ini kamu berarti orang soki palampe. Panyakit na orang soki ini kedua, napa mun tak sombong Cepetas nah. Panyakit na orang soki mun tak sombong ini maranying-ranying paling aku begini. Aku itu mau ngawin orang. Ini. Allahumma salli ala Muhammad. Orang soki nyampun ka kanjing Nabi mapan. Nambah ni ka sahabat napa pas elarang tetirang soki ben kanjing Nabi punten. Bada Abdurrahman bin Auf soki tapi dedikasinya sompengan ka perjuangan na kanjing Nabi banyak. Bada Sayyidina Utsman bin Affan mantona tibi nikah soki tapi berjuang panjenengan hartana ekor banaki soki nyampung ka kanjing Nabi lampe mapan tak mapan. Ada lampe nikah bada Nabi soki Nabi Sulaiman tapi lampe. Bada boleh Nabi soki cara boleh Nabi Ibrahim soki tak soki Nabi Ibrahim nikah tantaretan ngumpu ternak si aja ke ternak nani kapate na sana pabiki 12.000 orang masak ternak na perang bisa puluh biki mun bisa puluh biki itu bui ternak 12.000 rek kena ternak pate ambil na pasara pabiki sampai na sana pabiki onta na sana pabiki jeringan pate na bui 12.000 sabun pate kalungi emas. Mun mangkeng di emas panjenengan eman sabut. Mun bapak di emas tak sak-sak bermak muka cabang abinya boleh lek. Mari yang make sekira sak kopak-kopak. Bagi abini yang kusi lagi ambil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ani katan karetan. Tapi Nabi Ibrahim sokinya kalampo. Aku urban saben tahun yang beli onta 100 yang beli sampai 300 yang beli umbit 1000 sana pak juta coba mun pas onta 100 onta setong regena 1 juta kali 100 kan 2,5 miliar mun pas umbit setong regena 2,5 juta kali 1000 kan 2,5 miliar sana pak 5 miliar pun ki onta na sampai na 300 biki mun sampai setong regena 20 juta kali 300 kan 6 miliar tambah lagi kali 5 miliar kan 11 miliar kakapi makanya yang mitong mari hitong tanggung Allahumma sholli ala Muhammad. Terus. Teti mun teti orang soki pasampung ka kanjing Nabi maletak cerek maletak mun soki sombong kira-kira lebur kenapa punten numpak sepeda motor natang-natang numpak ninja saya miskin cek kini atik bulat andi mun ninja bulat tak boleh nih enggak dulu ini anda sorry bro Allahumma sholli ala Muhammad sekolah numpak motor pas adring
Sekolah di sepeda gogo pas tengkang aja. Dunia itu hanya sementara. Begitu kita mati, dunia yang kita punya tidak akan kita bawa ke alam kubur. Berbeda orang mati yang di pantar lagi ke kubur. Berbeda orang sokin di ninja lagi ke kubur. Ini kok gudok potong numpak ninja. Enak kan? Allah berpanjenengan tantaratan telepon mati ini katunya macet norok sebagian tapi kita mulai saya cekak perak kain kafan edelim ini hanya berhiaskan dengan kapas kini perak pun ambian bagian di kalam sutra tak egibo ambian di kodung zoya zata ini kata yangkui belum mak tahu jadi kawin di ini mana. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Miskin, ya kore panjenengan miskin. Sama abad teti orang miskin nikah tantaretan, miskin nikah aman katan kulubun panjenengan. Napa aman nak? Abad tak kira sombong, tapi beda bahaya na cukan. Anapa mun pas orang miskin tak asampung ka Kanjeng Nabi, fakir nikah semak kafir. Banyak orang fakir bisa geger ke kafir. Anapa? Anu-nuan katurumannya pangeran. Di budina sekolahna miskin, abukna pas tak apojong, mata apojong lek pula mah apojong kan. Jaringan pula ni ko manarat lako. Kemag pula ku ngarek bon abon ni ko pula asaka. Resurian pula ni ko ngasak. Tak sempat si apojong nasala na pangeran pamiskin budak. Ye. Marsutoy. Ini kata tadi. Ketika ulah berpanjenengan mun miskin nyampung ke Kanjeng Nabi, kena Kanjeng Nabi, saya soki contoh Kanjeng Nabi, saya miskin contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi soki nama miskin. Wah, tak pade. Kanjeng Nabi ini kadang-kadang soki, kadang-kadang miskin, keng abenya an miskin lah. Kanjeng Nabi pernah soki juga, kan mau soki dunia pas itu umum Kanjeng Nabi per orang beli 100 onta, per orang beli 100 onta. Ini Kanjeng Nabi munting soki lampu. Kanjeng Nabi pernah miskin juga, malah miskinnya paling sekut. Jaringan Kanjeng Nabi epata beri gunung tak poron tandaritan, gunung epata dia emas, epata berben pangeran gunung epata dia emas keangkulan. Kan soki betong toron muntah ke gunung jadi emas. Kira-kira menimpian pas ipata beri misalnya kelima ancak ipata di emas. Wah, insya Allah kita kiam bulat kanan muntah aku tak ada. Insya Allah nyari si geli-geli muntah terong sekarang geli. Kunjung awas terong gede bini anak kayak gede gede. Arabku kan gini kaku terong emas mulai nak amancal-mancal nih kok nih oleh emas bulan. Tapi tak nyaman iya tadi kebayan apa? Geluna, mau mas nikah misalnya sama dia berpangiran kata timas, kebayang apa bendian? Coba cek kocek. Jual kasih kimulia, bocor dengan cewek yang mulutan dia. Nggak angkat kata timas dengan kasih. Koreng, jual kata negara ini kalau emas deh, bahwa kau udah banyak iya ibu kuatin tangan. Kau lentar kemulutan kucing, bila anda kata orang sana, bila anda kata ngikut, bila anda kata letring, terus kami boon, mengirim boon berusaha untuk budak kebulan alar di tas dia. Namanya apa minta ketiga? Gelu. Tapi ontong berpangiran ni kapak kun ipateti terong, ni kapak kun ipateti oto, depak kakompok ni ka ekening masak, ekening kagengan, nyaman tak nyaman? Tapi matoro apa ngalak nanti ka jangan terlalu. Gelu nak selain mau kami sejauh kan jorok ni iya selain. Kau udah pernah kunjungan ni pancidul jadi kata mereka, orang bilang, begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Bodoh pak bapak sarung orang buka. Bodoh di masa dia udah dicekananya. Langsung yang bodoh tuh kamar muka. Hari sama bodoh Robin Hood dan video. Ani kakak bodoh ini kan niat maksud. Beri nyaman keremuan kabarota. Keremuan kabarot. Jangan malu, jangan gengsi. Panjenengan arep barokah cek sagengnya nih kasebung lapet Kanjeng Nabi mi todus bu arep inji bener kanjeng. Karena bude Kanjeng Nabi nah, make kau dengan pe kembang nih kakku. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak tahu siapa orang. Saya tak saya. Alhamdulillah. Maka sholawat keluhi. Kau terus sama dengan ras. Allahumma sholli
salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin dari Al-Fakir sanausa singkat pandai asal gede bentak itu mengkolo oncurla manter berde barokah ben manfaata tengkulanya onsapora tak bisa norok sampai lestare karena ki kotu terus keng tengkula ben panjenengan manter nisami terus itu ta'ana ekiliana rahmat kenginya barokah syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala berkat barokahna amulot areng sareng mengikuti pengajian manter tambur kenal ka kanjeng Nabi tak kenal maka tak sayang muntir kenal manter tambur cinta munting cinta manter bisa meneladani kaula ben panjenengan areng sareng maca sholawat dekit fi mahallil julus terus fi mahallil qiyam manter lembu ate-ate sekali manter odi sampungan semate male abot tambah kempang narema ben mace dan gurukeun epon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajudan Sartina Waljaki acara sesa trosa hingga di tahun pemasangan solo jurus dan rombongan ya trafik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi khussahu bil fadilah ya Rabbi warda عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن يا ربي فرحا والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا
لنا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Acara sesat rosah pamosan sonariah bersama seperti dipandu langsung seorang Ustadz Saiful Rahman. Kepadanya kami persilakan. Ngiring aran sareng mau sholat naria kadinto sambil mengisi doktor Kangfil Antos Raduna Agar Khusyuk Gawe Haji Azali Ibrahimi muka-muka beliau tak nanti alangan dan barokana sholawat ke kita maus bersama deki muka-muka napa seperti hajat kita satu para hadirin ulangkong suami baik termasuk musola dari solihin kasatu hajat dan keinginanna ikabul diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad وربوة به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل مهلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة
سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد ورب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة من تأمن على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مدوم لك فاهتز العرس ضربه واستبشارا وازداد الكرسي. Sabaran lagi karito kiburu nangan nelpon sekacokan akhir bagi karito beliau Ki Azaib karito hit. Jadi acara satrosa karito nyon kangkui mengisi waktu de Bapak Kepala Desa panyon dari Khodil Mahad karito soalna mengisi waktu de Bapak Kepala Desa Bapak Askur Hasan diatur lagi.
Mereka permintaan pengasuh boleh kau Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Karamun, para alim, para sepuh, para guru ngaji, langkong-langkong Al-Karam Kiai Azaim Ibrahimi, insyaallah akan dari perjalanan juga para pengurus ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama RT Pakaan, tak ketinggalan juga tuan rumah Ustadz Ansuni sekeluarga. Saya betul-betul hormati para hadirin muslimin muslimat saya kasih tujana tanpa terkecuali, betul-betul menghormati, betul-betul banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadima saat sore semakin kita sekalian kebaringan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa dibangki dalam acara Dikro Maulidur Rasul seekabada sarung musola Riyadhus Shalihin seiaso sareng Ustaz Ansuni. Mereka tahun ini piatu tahu nyambut gay ini kayak malah manter para lagu sateja. Napa saya sampai akhirnya sareng Kiai Tufah. Benapa saya menjadi harapan tuan rumah sareng wali murid sateja kalaban acara Kadinto ekatarema sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadugalena kita berharap sateja ini atas dasar keberkahan dari kita memperingati Maulid Kadinto, kita sekalian parengana tambah iman ka Gusti Allah atau bercinta dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jangan saya itu fadla. Setuju? Jadi betul-betul atas nama pemerintah desa juga soon sareng wali tuan rumah kanggo ini sebekto Kadinto kanggo ini sebekto sambil adente Rabuna Kiai Azaim iki serena kula tahun ini pidato agama iki kira pidato ngapa nih Kak? Belum punya saya tok foto bahkan nelpon bahkan SMS beri ikuis Pak tinggi jangan. Kau udah baris bila SMS bocor mah kau udah tinggi kuis. Gimana gampang kecil. Saya terpenting atas barokah nama Maulid Kadinto kita sekalian jangan saya gelak malah mantar saya tambah iman ka Gusti Allah, tambah kita dan ka Gusti Kanjeng Nabi, dan kita tambah
seneng meneladani akhlak-akhlak beliau. Mungkin kita tambah seneng nyontoh bentuk-bentuk ibadah saya ajarkan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Gini ka intina istana. Cai pun kula pakun engak dalam kado guna kesel imbuk pertama di burura buduri Mekah. Ise mulutan ngita bendeng. Benih beraknya nih mulutan nih kak. Tapi yang terpenting mulutan apa kita bisa meneladani sikap akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Dan gini ka lagi intina. Minimal kalau benernya acara maulid Kak Binto kita lebih seneng paling penting tumbuh amalan-amalan napa sing dadi amalan-amalan Kanjeng Nabi. Contohnya sholat paling penting pun nomor setong nih Kak.